dobrodošli u najnoviji Vipcast. Naši gosti ovoga puta dvoje, a to su Aleksandar Ivanović i Anđela Stamenković, koji su bili učesnici na jednom međunarodnom treningu preko Erasmus Plus projekta u Slovačkoj. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Vaša koleginica je bila nedavno u našem podcastu i govorila o istom tom treningu, ali eto da čujemo iz nekog drugog ugla. Ona je negdje više pričala iz ugla i osobe s invaliditetom i starije osobe, a starije mlade, da naglasim, a vi sad iz ugla dosta mlađih osoba. Sad, nije vam prvo iskustvo ili jeste? Meni jeste lično. Prvo iskustvo u Erasmus Plusu. Tako je. Da li putovanja međunarodnoga? Ne, putovanje međunarodno nije prvo iskustvo, ali svakako je bilo sve u suštini novo. Znači, s putovanjem ste se snašli, ali prvi put učestvujete na Erasmus Plusu. Ok. Recite nam nešto o projektu. Tako će, kad je dvoje, to je muka. Ovako, što se tiče samog projekta, dakle, projekat je održan u Trnavi u Slovačkoj. Tema projekta je bila digitalna pismenost, dakle, u savremenom svijetu gdje smo nekako konstantno izbombardovani različitim vijestima, uvijek se postavlja pitanje šta je istina, šta je laž. Uvijek se širi veliki broj različitih dezinformacija i upravo je sama tema kampa bila kako najlakše da se osposobimo da razlikujemo prave od lažnih vijesti. Uz to naravno i obrađivanje različitih tema kao što su recimo phishing, stalking i bilo koje druge vrste nekog nasilja ili uznemiravanja na internetu. Da li vam je to bila neka nova tema ili već poznata? Ako gledamo Anđelu, pa onda ona da odgovori. Dajem signale ko će da priča, u koga pogleda. Pa meni lično ta tema poprilično bliska, zato što smo stalno na internetu, uvijek smo okruženi nekim vijestima i tako, ali prošireno mi je znanje na ovom kampu, prosto kako da uočim lažne vijesti. Također, složio bi se, jednostavno, to je neko znanje koje svi imamo, ali ipak možda ne razmišljamo duboko. toliko o tome dok nas neko ne pomene. Upravo, znamo da ima neke vrste, ali sad nikad ne razmišljamo konkretno o njima, šta raditi kad se susretnemo sa njima, kako da ih prepoznamo, kome da se obratimo za zaštitu i za pomoć. Kako da reagujete. Sad u suštini i prevencije kako spriječiti, ali i kako liječiti ako se desi. Jer negdje smo malo nemarni, dosta smo pričali u našim podcastima o tome i o šiframa i kodovima i svačemu nečemu šta treba da radimo. Negdje smo najviše pokrivali tu temu digital footprint, odnosno šta je to sve što mi ostavljamo iza sebe, a da jesmo ili nismo svjesni. I recimo neka možda toliko, ne toliko bitna, ali pomalo zastrašujuća informacija da sve što smo ikad ukucali na Google ostaje za uvijek. Tako je. I što smo tražili, slika koju smo izbacili, možda smo je mi izbrisali sa Facebooka, kao što ja izbrišem kad mi pošaljene memorije, kao uspomena, što sam ovo objavila, ali ako sam ja tu izbrisala, ona je ostala tako da, a negdje znamo mi to kao, ali opet to uradimo. Imali smo baš jedan posebni workshop koji je bio namijenjen upravo tome, bezbednosti na internetu, ne znam, od nekih savjeta koji su svima nama poznati, tipa mijenjajte često lozinke na vašim nalazima, ne držite istu lozinku za više naloga, ali i do nekih naprednih, recimo, na aerodromima nemojte da direktno punite telefon sa onih posebnih, već koristite isključivo sa punjačem, jer u slučaju da koristite direktno mogu lako da vam pristupe podacima. Tako neke sitnice onako o kojima ne razmišljaš, ali kad ti neko skrene pažnju, apsolutno su logične. Šta ste još naučili da vidim šta ne znam? Šta mi je promaklo osim tih aerodroma? Što je koristan? Pa ništa, imali smo recimo još jedan workshop koji se bavio, koji je donekle dotakao i temu Photoshopu u suštini. Dakle, pored toga sve što ikad radimo, čak recimo incognito mod, iako mislimo da smo bezbedni, ipak nismo toliko bezbedni kao što se to predstavlja uvijek za neke potrebe, odnosno u slučajima zloupotrebe, može da se zavuče čak i te informacije. Ko hoće da nas nađe, naći će Upravo tako. Onda smo imali recimo i jedan workshop gdje smo pričali o tome kako svaka poruka zapravo može da se vrlo lako isfotoshopira, da postoje neki programi koji u suštini ne postoji razlika između, ne možeš da provališ da li je to Photoshop ili je stvarno. Jeste, i u tom slučaju recimo dobili smo neki korisni savjet, kad se nalazimo tako u nekoj situaciji, samo vrlo prosto rješenje, samo tražite da se stranica osvježi, odnosno da refreshujemo. Jer na taj način, ukoliko je bilo ikakvih izmjena u programima, nakon što se refreshuje, pojavi se prava istina. Koristan savjet. Da li ste možda pominjali vještačku inteligenciju i koliko je to uticalo sad još možda
i otežalo i olakšalo život u odnosu na raniji period, jer sad vještačka inteligencija generiše fotografije, pa ne znate koja je stvarna, koja nije, je li ovo realna osoba ili izmišljena, ali isto tako olakšava neke, da kažem, dnevne radnje, pretrage i svašta nešto. I da li vam je to bila jedna tema? Specifično toga ne, ali smo imali jedan workshop gdje smo mi sami birali teme i jedna od tih je bila vještačka inteligencija, gdje smo pričali da zapravo je jako lako sa njom da izmanipuliše što je neko rekao ili da se napravi video, prosto da generiše da bi napravila neku paniku među ljudima, da bi neko ispao loš. Mi smo recimo imali grupni projekat na samom kraju seminara, odnosno obuke, gdje smo izabrali upravo 2 lica AI-a. Dakle, da iako se, nažalost, u suštini kao i društvene mreže, tako i vještačka inteligencija, sve zavisi kako je koristite. Danas se, nažalost, ona više koristi za neke dezinformacije, za neku propagandu, pa smo baš pomenuli primjer za Zelinskog i Trumpa i photoshopirana slika koja je nastala u tom momentu, koja je zapravo imala cilj da prikaže neke od najvećih europskih zvaničnika u nekoj lošoj poziciji. A zapravo kad se malo dublje pogleda slika vidi se da, ne znam, umjesto 2 noge neki imaju po 3 noge. Ali u suštini na prvi pogled dok se ne udubiš slika gleda stvarno. Ali smo onda pričali da postoji i druga strana AI-a, a to su te neke dobre stvari. U suštini mi smo bili našli aplikaciju koja se zvala Truth Rater, gdje svaki natpis na bilo kom jeziku koji unesete, ta aplikacija vam skenira koliko je zapravo u procentima taj novinski članak, kolike su šanse da on istinit, iznese vam sve validne analizu, zašto je to takav odgovor, i naravno sve validne source gdje možete više istražiti. Zanimljivo. Sad, koliko ste dana bili? 7, od ponedjeljka do nedelje. 7 dana. Mješovita je bila grupa, koliko sam čula, Bugarska, Slovenija, Slovačka, Rumunija. Koliko ukupno učesnika? 20. Dobro, znači nije velika grupa, dovoljno. Idealna veličina. Sad, kako ste se snašli u toj grupi? Znači 3 iz Crne Gore, ali ovamo 3 iz drugih država, drugi jezik, druge kulture, nešto slično, nešto različito, kako je to sve izgledalo? Pa, na primjer, ja sam imala jako velik strah da se neću uklopiti sa njima, ali bukvalno prvi dan kako smo stigli, odmah smo kliknuli svi. I sa svima smo, tokom svih 7 dana sa svima smo pričali, ja i dalje pričam sa nekima. I baš je bilo raznih ljudi i raznih perspektiva i čuli smo o njihovim kulturama i sve na 2 interkulturalne noći. Ali u suštini baš je bila dobra ekipa. Kakve su bile onda neke te, ajde da se vratimo na temu pa ćemo onda više na druženje. Vjerovatno ste imali neku prezentaciju, da kažem, trenutnog stanja, kako u kojoj državi, kakve su razlike, smo li tu neđe ili smo još na nekom nižem nivou ili smo možda od nekih bolji, od nekih lošiji, gdje smo na toj nekoj ljestvici razvoja digitalne pismenosti? Pa eto, neka sličnost među svim učesnicima je bilo da niko od učesnika nije zadovoljan trenutnom situacijom u njihovoj zemlji. Tako da eto, po tome smo slični. Ne znam, od grupe iz Rumunije koji recimo nisu bili zadovoljni nekim bivšim predsjednikom, do nekih drugih ljudi koji nisu zadovoljni nekim drugim situacijama u zemlji, do recimo ljudi baš iz Slovačke zemlje domaćina koji su govorili dosta o tome kako veliki broj mladih, zabrinjavajući veliki broj mladih napušta tu zemlju i onda onako svi imaju neke probleme. A pritom su oni Evropska unija, mi se bojimo kad uđemo da će nas napuštati, znači ni to nam nije garancija. Meni je bilo recimo simpatično kad oni iz Slovačke govore o tome kako je njihova zemlja mala, kako oni nemaju resursa i onda razmišljam. Ako lišni Sloven. Tako, ali lijepo je vidjeti te neke druge perspektive ljudi, jer mi imamo nekako taj stav među nama da su ulje cveta med i mlijeko, da je samo kod nas. A kad je u pitanju sama tema, kakvi smo tu? Digitalna pismenost, bezbjednost. Onako, dosta bih rekao, ili svi učesnici koji su bili su u suštini rođeni u tom dobu interneta. Tako da smo svi više manje upoznati i dosta bezbjedni na internetu. Znači, ne odstupamo od drugih zemalja. Dobro, tu smo negdje. Sad da se vratimo na ovaj neformalni dio. Kako je bilo druženje?
Pa generalno svako je pričao svi sa svima. Neko samo priđe i krenemo da pričamo. Engleski uopšte nije bio onako problem. Nisam očekivala da ću sama koja sam introvertna previše da pričam s apsolutno svima koji su bili dio tog projekta. Mislim da je tu dosta bitno ulogi organizatora. Da. Onako, od njih sve zavisi, a ovaj put su organizatori napravili odličnu stvar. Čak smo imali neka rules of the house, gdje, ne znam, imali smo recimo Bora pravilo, gdje ukoliko pričamo na našem jeziku, u bilo kojem momentu, bilo ko sa strane ko ne govori tim jezikom, može samo da kaže Bora i mi smo automatski dužni da se prebacimo na engleski i da ga uputimo o čemu se radi. Tako eto, to su neka simpatična pravila koja su, ja mislim, dodatno doprinijela da atmosfera bude da je bilo više učesnika sa Balkana, zalo bi bilo Bora. Vjerovatno. Gdje god se nađemo zajedno, automatski prelazimo i odvajamo se, naš jezik, to nekako se puno bolje slažemo kad smo vani nego ovako kad smo u svojim državama. Kako vam se Slovačka svidjela, onako zemlja EU, malo drugačija, od nas se to kaže da su mali? Pa, onako kad pričamo o nekim zemljama za koje treba posjetiti i slično, Slovačka se nikada ne pominje, barem lično meni, ali mene su iskreno oduševili. Prije svega sama kultura naroda i neka njihova prijateljska energija prema strancima. Onda recimo je Bratislava koja je onako apsolutno grad koji definitivno treba obići, koji definitivno ima što da ponudi, ali ne samo oni. Trnavo je prelijep, malo manji gradić, ali ima svoju dušu. Sad, pošto ste imali taj interkulturalni moment, te interkulturalne noći, znači predstavljali ste i vi Crnu Goru i svak svoju državu, hranu, piće, muziku, kako vam se to čini? Šta vam se možda najviše svidjelo, imamo li da nešto dijelimo s nekom državom, jeste li se pobili s nekim čije altari, tako to? S obzirom da je meni to bilo prvi dodir s interkulturalnim večerima, mislim da i tebi. Mi smo nekako svi kolektivno, svaka zemlja, pošto smo bili među zadnjim zemljama koje su prezentovali, ali su sve zemlje onako prišle malo više humoristično tom zadatku, tako da je više bilo kroz neki šaljivi način izražavanje našeg mišljenja i viđenja o našoj zemlji. Ali da, tih svađa, čiji ajvar, to je otprilike svaka zemlja kaže da je to. Pretpostavlja da je bugarski bio, pošto su jedini oni bili tu od ovih što bi se sad svađali. Jeste, oni su onako bili najzvučniji pa smo im prepustili tu ulogu. Šta su Rumuni uzeli? Oni su uzeli sve više manje. Mislim da od svih stolova da je njih onako bio najpuniji. Ne sumnjam da je slovački bio najpuniji pića. Onako, svih vrsta alkohola, u svojim količinama, veličinama, sve što je trebalo, to je bilo. Jeste li probali, kako se zovu, sa Tatara njihove Tatrati, tako nešto? Dobro. Meni ja iskreno više preferiram našu kuhinju. Da niko ne zamjeri. Znala da vam tražim da mi donesete, to se nisam sjetila. Za navod za sljedeći put. Pomenuo si kuhinju, ajde, to je bilo više testiranje, svašta nešto pomalo, ali kako ste bili zadovoljni slovačkom kuhinjom, koliko se to razlikuje, jer opet, ajde, tu smo negdje. Da. Nismo predaleko ni geografski, ali negdje ni kulturološki. Jeste li ostali gladni u Slovačkoj ili bilo okej? Pa porcije su male, ali kvalitetne. Ali recimo je to bilo interesantno, mislim da je bio 3. ili 4. dan, za doručak smo imali pravo da biramo, za ručak tačnije, smo imali pravo da biramo između crnogorskih šnicli i još tamo nekih dijela, ja sam onako crnogorske šnice iz okra. Šta su crnogorske šnicle u Slovačkoj? Nisu sigurno kao kod nas. To je bilo prvo pitanje svih učesnika, pa je ovako rekao nije, ali nema veze. A na što je najviše ličilo? Je li nešto fore? Ne vjerujem da je popeka, ali Karađorđeva ili u stvari Bečka? Klasična neka šnica. Sad, ja nisam toliki gurman, pa sam, ali rekao... A zašto je baš crnogorska? Su li vam rekli? Ne, to je bilo neko pravilo restorana. Znači, ali imamo dosta nekih tradicionalnih... Imamo crnogorske šnice u Slovačkoj. Dosta nekih tradicionalnih jela smo imali priliku da probamo. I onako, da se upoznamo i sa tim. Jeste li imali prilike koliko dobiđete samo u Trnavu i rekli ste bili u Bratislavi, Bratislava onako malo spoj i staroga i novoga, imaju te zamkove, ali isto tako nove zgrade. A šta je za Trnava, koliko se ja sjećam, je onako više malo kao neka varoš naša, ali ne bih rekla da mi imamo ništa slično. Ne. Mislim da Srbija ima dosta sličnih tako, ali mi baš ne, ali isto ima i nekih svojih ljepota, da kažem, simpatično je.
jedna varoš koja je onako prepuna ljudi. Ja bih to onako najbolje definisao. Gdje, barem kroz centralnu ulicu, konstantno, da li to noć ili jutro, uvijek je puna. Uvijek imate, barem kad smo mi bili u toku neki market hall, tako da su bile i dosta različitih kao mini prodavnica, odnosno kioska po ulicama, narod koji je onako raspoložen, vrijeme koje nas je poslužilo, koje je bilo stvarno divno. Imali smo, i pošto nam je let zadnji dan bio u 10 uveče, tako da smo imali cijeli dan u Bratislavi, tako da smo i nju svakako obišli onako uzduž i poprijeko, što se kaže, i ona je stvarno, barem mene, baš oduševila. Onako upravo kao što ste rekli, taj spoj starog, ali i novog. I sve u savršeno ukupljeno. I Trnava negdje, koliko se sjećam, pomalo kao i neki, da kažem, grad studenata, ima dosta studenata i imaju neke fakultete tamo, tako da iako izgleda kao varoš, nije baš toliko malo, mislim, jeste odnosno na Bratislavu, ali ipak ima ljudi, živa je dosta. Znači, generalno se Slovačka svidjela, vrijedi posjetiti. Sad, negdje šta bi bila vaša poruka za mlade koji možda nisu dosad, kao što vi niste prije toga imali neko tako međunarodno iskustvo, da li da se prijave, da se ne prijave, bježite glavom bez obzira ili aplicirajte, šta biste im vi poručili? Pa mislim da svakako svi treba da pokušaju da se apliciraju, iako svi mi sigurno imamo neki strah da li će nam samo uzeti pare i mi nećemo ništa izvući iz tog iskustva ili nešto. Mislim da svakako treba da se aplicira i nekako da se prebrodi taj strah kao od putovanja, od jezika, od nepoznatog, od novih ljudi, kultura, kako su sad ovi tamo Slovaci, ujedaju li. Što se mene lično tiče, ja bih to iskustvo koje bih svima preporučio. Evo baš naša grupa. Da li se tako potrefilo ovog puta ili inače, ali naša grupa je zaista bila sjajna. I danas smo u komunikaciji sa svima njima više manje, ugovaramo privatne neke posjete, evo baš naredne sedmice dolazi nam jedna prijateljica iz Češke, tako da eto, nadam se da su to neke prijateljstva koja će da traju duži vremenski period. Ali generalno, sad u Crnoj Gori ti Erasmus programi nisu toliko zastupljeni, koliko su recimo neke zemlje inostranstva. I onda ljudi nemaju iskustva sa tim. I onda vjerovatno imaju neke strahove i možda upravo ovo što nisu društvene osobe ili slično, nisu komunikativne. Ali jednom kad pođete, vjerujte mi, samo razmišljate kad ćete naredni put idete. Tako da. Nikako da se onda... Tako da, jednom kad probijete led... I onda hoćete još. Ovo za ovaj dio, za Erasmus u suštini, mi malo imamo manje prilika nego druge države. Kad uđemo u Europsku uniju, će toga biti više, ali recimo Erasmus plus poziv je za nas samo jednom godišnje, a dok recimo druge države imaju 2, 3, 4 pozive. Sad mi možemo učestvovati kao partneri, ne možemo kao aplikanti i opet taj negdje dio budžeta koji se opredjeljuje za našu državu je puno manji, odnosno naše države, jer nije baš konkretan za Crnu Goru. I onda zbog toga je negdje manje tih prilika nego za druge, ali ipak ima ih. Ja mislim da ih treba koristiti. Ja bih iskreno svima preporučio i koliko god se to na početku činilo kao komplikovano, kao da je neka duga procedura, jednom kad pođete onako posle, čini mi se mogao bih ujutro da pođem na naredni. Znači ti si kandidat za leteći start. Jasno. Čekaj, samo da uzmem pasoš. Kad god treba, ja sam tu. Ok. Hvala vam puno i nadam se da će ova vaša priča motivisati i druge mlade i da se prijave, da iskoriste prilike da odu, nebitno da li je to Slovačka, da li je Bosna i Hercegovina, da li je neka skroz daleka destinacija, svakako, iako je neka bliža, uvijek su tu najbitnije nekako to dobro odruženje i ekipa, kakva dobra ekipa, i kući je dobro, kamoli ne ide se ode. Hvala vam puno i vidimo se na poslije nekih narednih putovanja. Nadam se. Vama hvala što ste pratili još jedan Mimcast i vidimo se sljedeće nedelje u 11 časova.